Pod wantiere himbo mar piny Kenya kuom gajwang' Jatend piny Kenya William Ruto igeno ni dhiti molimbe kawuono Vihiga. Jodak ma Luanda kwa Jatend piny mondo mi oternegi chenro manyien mag dongruok. Kane gilose boma ma Luanda, jodak go wacho ni apini mokethore mosebudho kapok olosi kaka mano ma Luanda Goodwill, Wemilabi, Magada, Maseno, Ekwanda kod mano ma Kombewa onego bed ni loso. Gise wach mar ni Jatend piny yawo mana chenro manoseyangi kinde mokalo. Jodak go golo kwayo ne Jatend piny mondo mi oket chenro mago mag gero kembe ma Vihiga mondo mi okony e nyuolo thuolo mag tije e kaonti no. Idwaro bende mondo mi Jatend piny otel e nyayo kue tong' ma Maseno. William Ruto igeno ni dhi yawo ot maduong' mar thiedho jotuo osiptal ma Muhaya ka oganda koro kwa mondo mi Jatend piny mondo riwre gi sirikal mar kaonti no maana ni nitiere gige thieth moromo e osiptal no. Hatuna maji. Swala la maji linasumbua sana. Swala la pili ni swala la security. Security inatusumbua. Angalie vile mambo ya security inaweza kuwa mzuri hapa Luanda. Kitu ya ine, hapa Vihiga hatuna any kampuni. Kampuni yoyote hatuna yenye inaweza fanya vijana wapate kazi. Ambako tungeomba akikuja atuweza hata kutufungulia kampuni fulani ama kitu yoyote chenye kinaweza endeleza maisha ya watu wa Vihiga County. Atuwekee NCPD, Muhaya na Luanda. Kuna ofisi mingi Muhaya na Luanda. Achukuweko mahali, aweke tupate mbolea hapo ya kupanda mazao yetu. Sasa kama mimi mkaaji, mimi nilikuwa niki-expect William Ruto alikuwa anakuja kutusaidia barabara kama watu wa Luanda, barabara ya Ekwanda kwenda Maseno, barabara ya Luanda ile inapita inaenda Big Ben, ikitoka Ekwanda ikienda Big Ben iende mpaka Muhaya, alafu hii barabara kutoka Goodwill inaenda mpaka Mbale. Tulikuwa tuna expect anatuletea projects mpya. Hizi zenye anakuja ni zile zilianzishwa kitambo na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na zingine ni za Governor Utichilo. Sasa atuletee project zake, sio hizi, na kama anataka siasa aseme tu anakuja kisiasa.